Anyang laki din! Anyang laki din! Ay ayatan ka unay-unay talugtog. Si kalaang tinakarik na ak iti kastoy nga ayat. Kasta akmet ken ka, Melanie. Ay ayaten ka unay-unay. Naidumduma ti panagayat ko ken ka. Ay na, agyaman ak unay talugtog. Awan anyaman na, honey, my love. Sapay la kuma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, so santo Apolos ama pasamak dayta. Isa patakken ka dayta. Agyaman ak no kasta talugtog. Oh, si kamat gayang pare. Apay. Mare, adda ka din ni Melanie ditoy? Ha? Awan mat pare. Apay, saan ka di pa'y ang nagawin? Awan pa'y nga rod. Sapay rabiin. Ay, kasangsangpet ko ang naggapoy di trabaho. Ngam nadanunak dagiti ubing nga awan kanenda. Anya? Nunap-napanan na nga tan. Unay mutten ni Melanie? Saan mat ngayon may ditoy? Awagam Awawagak nga rod. Ngam inidap na mo ti cellphone na. Ay, sigurado anapan mananday di iti ayan ni talugtog akabit na. Ay, una yun day chay ababae. Sige nga rod, mare. Kunak ngamin no adda ditoy. Inak nga rudan. Napnapa na maya. Apay nga itakalaang ha. Ha? Ay kwa. Adda ngamin napatag-anapan ko inasikaso iti ili. Inasikaso. Aging ga iti rabi kasta ka de. Anya kamatan. Panunutem ko mamat adag iti ubeng. Urayin da kang agluto iti kanenda. Ah? Ay kwa. Ay, mabambanog ti tao nga agtrabaho. Sakit kastoy pay lang ti masangputan. Ngawan tinaluto amakan. Malahos ton. Di kan agnaw-ngaw. Agtugaw kalatan. Tas akon ti agluto iti kanan tayo. Agluto ka, takanam lang. Nakaturog ang dagiti ubeng. Di da kan nauray. Rab-rabi nga umay nakasapsapulan nila kay mo. Napnapanam ngamin ay di kalman ta narabian kamat iti kastaunay. Ay naku mare. Amumun ano sa dino tinapanhat. Anya? Nagsarak kayo manan ka ni talugtog anya? Tagtagari ko mare. Ang mga nuad da makangagkan ka. Narigatan. Anya? Ay unay kan mare. Kasanon no maamuan nila kay mo day tangar aramidam? Ket no maamuan na. Di nasayaat. Tapno agsi na kamen. Iti kasta. Nawaya kamin ton kinitalugtog may labs ko. Hoy, panunutam dagiti anak yo kan ni Roldan. Awan mo't parikot iti asawam Ngam no apay nga aramidam ti kasta. Hay, jak man mo kumare. Jak may explain. Basta, natimtimbang ti panagayat ko kinitalugtog ngam ti asawa. Nasapa pa'y mare. Tapno agpanunot ka. Saan anasaya at day tanga aramidam? Ha? Naggapo kay dyan ni Panyang, kumare? Un mare, naggapu ak ijay. Ngam, pimanawak adagos. Gaputa nagalas mutan dagiti bagbagana. Ha? Ibagana mutan, awas-wasa kunti ayan-ayat may kinitalugtog. Kathusto mo ti imbagana kan ka, saan ka di? Ay naku mare, iso anak ko na dayjay. Gaputa umapala ang kanyak. Anya? Umapala ang kanyak ni Panyang. Apay ko nam. Ngamen, oray adan asawa kin anak ko. Adala tagaram kanyak, gaputa na pintasa. Anya? Sana kasken kwa na. Amanipod na ki asawa. Nagbalinan alos yang. Iso akas la apo ko nan, dagijay duang anak na. Anya? Nay, da kayumot gayam ti masabat ka o Melanie.
Apay, pangipanam ka dagiti anak mo. Ha? Ay, kwa tata. Ipan ko man ijay balay da panyang. Ha? Apay, adamanin pagnam? Adda atata. Jakmut ipan ida no awan papanak. Apay, agap-apply ka iti trabaho. Isu akanayon ka mapanijay ilay. Nagadumutin asal sa ludsodo nyo. Dita kayo man laangan. Ha? Rumor ka manan? Un mare, sana bale. Tagsubli akmat ladagos. Ay, apay, makisinara ka manan ka ni talugtog. Mare, amangan no adda makangagkin ka. Makamu ka man lang iti biyag mo. O sige mare sikapay lang ti makamu kadagiti anak ko ha. Di ka madanagan. No updated ni talugtog my loves ko a kwarta. Ikan ka. Ay na, uray saanan mare, kwartam latan. Nay, si kamit gayam panyang. Anya day ta imot mo. Kwa, si Daon. Napanak man gimatang iji tersina ni Nana Osang. Ipasidak man kadagi siya anak ni Melanie. Anya? Pimanaw matlatan nga awan imbati na si Daon dagi siya anak na. Ay, unay ni Melanie. Apay, napananaya. Nasabat ko itay. Salsalud-sudak no agap-apply iti trabaho. Ngem tinalikodan nakbait. Ay na, tata. Diyak ko makayatag sa o. Ngam ay na, siyak pa yan ti madanagan kan kwa na. Gapo iti aramidon na. Ha? Anyat kayat mo asawan? Iso akanayon ang mapan ija ili. Tagsin sinarak na kani talugtog. Ha? Anya? Ni talugtog nga asawa ni Carla nga dayjay sauday? Wan, tata. Iso. Ne, apa niya adda ubing di taon nagyo, mare? Wan, mare. Agaayam da. Inyag ni Melanie itay bigat. Dagiti duwa nga anak na. Iso nga da kaay ayam dagiti anak ko. Ha? Kasta ka di? Imbag man tanaanos ka tamang bambantay ka dagiti anak ni Melanie? Nga oray nagdadakas ti ibagbaganakan ka. Anyat kayat mo asawan, Rose? Kat no ibagbagana, nga iso ka no nga ibagbagam amakiwin naswasan kinitalugtog, gaputa umapal ka. Anya? Kana kunana pay, akas taunay ti apal mo kan kuana. Kaputa ure addan anak kan asawa na, adala ta agaram kan kuana. Saan ka no akas kan ka? Amanipod na ki asawa ka, kat nagpalin kan alosyang. Anya? Kasta ti imbagaday jay a babae? Wan mare, saan ko nga inararamid day ta nga istorya? Kan may isa, saan laang asyak tinang ibagaan na iti dayta? Padasam nga agsaludsud kini Mare Angie, kastamot laang ti imbagana. Anya? Awan ka di pa di lalaki rong asawam, Roldan? Apay, kumare? Oh, inyag ko dagiti anak yo. Nga inyag nala ija balay. Ibagam kun kwa na, nga itugot na ida ija pagsarsarakan da kan ni talugtog. Anyat kayat mo asawan, mare? Dumngag ka, di bakit mo? Kani talugtog, nga asawa ni Carla. Adda relasyon da. Ita, bagbagaak di bakit mo asardengan na kuman ti aramiden na amaday. Imbagak apanunutin na kuman dagiti anak yo. Ngamgayam, napanaimbagbaga kadagiti tattao nga ibagbagak laeng kano gaputa umahapalakkan kuana. Anya? Anya kumati apalakkan kuana? Ti kinalalakiro na? Ay, si bibiyag kapay laeng nga asawa na? Ngam isuksukat na kan? Ha? Kasta ka di? Anya? Jak kayat nga agsao iti kastoy. Ngam gaputa kasta gayam ti ibagbaga na. Ay na, maruruda ka talaga. Awanan ka itibain si ka, Melanie. Kalpasan ti amin a kinaanos ko kan ka. Kastagayam ti bagbagam iti tattao nga umapapalakan ka. Oh, anya kumangay ti apalakan ka. Ti kinalalakirom. Kasta ka de, ha?
Mare, Tunggal adda pa panam, siya timang bambantay kadagiti anak mo. Numaawanan kayo, da kami ti pagutangan nyo. Ngam kas tagayam ti bagbagam kontra kanyak. Mare, pasensya ka kuman. No ti panagkunam, kat umapalakan ka, gapot adda gusto kan ka. Daytoy ti tandaanam. Cheap item attracts more buyers. Maawatam dayta, ha? Melanie? Anya? Siya kung ti makamu ka dagiti ubeng. Naisagana kung dagiti kawas mo. Agtalaw kan no iso. Roldan, saan kumamot ang kasta? Saan napod no ti bagbagaday dya apanyang? Ulbud day jay. Ulbod nga. No adda ti ulbod. Sika, nagawan abain mo. Roldan, si katay ayatag. Saan ko nga ayatan day dya at talugtog? Mamati ka kumakanya. Sardengan nakman si Kamela ni. Ala, pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Si kamit gaya Melanie. Apay ngay nga glup-lup-yas matenday takawis mo di tabag nga imet mau. Ha? Siguro, pinagtalaw na kanila kay mo anya. Amo, Melanie. Kanayo nakman ngagdangag iti drama nga anya lakit din. At danangag ko'y di namin sa nako nana, kabit pa more. No apay met nga minadi kay lamakuntinto iti asawa yo aya. Anya aya ti kinayat mo iti dayde atalugtog. Nakaalas ti ugali na. Anya? Nagsingpet nila kay mo. Naggagait ka na ambisyon na. Ngamin sukat mukit din iti dayde atalugtog a babae raw. Ne, si kamat gaya, Melanie. Apay dagita bag nga imot mo. Kan oray la aglup-lupyas dagita kawas a kargana. Pinagtalaw na ko nila kay kumare. Mare, diyan ka muna niya taramidag. Di na kayatan ngagsubli ang kiyay balay may. Amo mare, kasla ka la nagala iti bato nga impukpok mo di taulom. Nagsingpot nila kay mo. Ngamno apay pay lang amin ana aramid mo nga insukat iti sabali. Anya nga ita, pinagtalaw na kakat nga rod adi na oras. Mare, mabalin ka di adituyang pailang balayo. Ha? Anya? Ay saan mare? Jak kayat adito'y kabalay ang makipagnaad. Ha? Makikabit-kabit kan tumot ngamin. Anya nga ita? Ala kabit pa more. Anya lakit din aya? Nitalugtog ti pagkamangam. Sigurado akayat nakadayjay. Ni, apay nga may kapailang dito balay mi, si Melanie? Mare, pangasim kumamot na. Pakawanan na ko, ma. Sika tinag-aramid iti pakarikutam. Iso ang makaammo ka amang sulbar. Di kakat mangiramraman. Mare, pangasim kumamot na. Tadituyak paila ang balayo ang makiturog ita arabi. Alan, awanan ti amo ka papanak ita. Anya? Kat mapaning ka ijaayan da at talugtog mo. Iso ti pagkamangam. Siguradong agragragsak dayjay no ijay kabalay da makipagnaad. Mare, saan mo't amabalin? Tasimang putan tay asawa na naggapoy jay abroad. Anya? Kat anya kumano simmang petan? Kat mainayon ka ijay balay da. Total nagpuskol mo tarupam. Iso nga rod day ti karir mo. Ti agbali na kabit. Ti mangdadaol iti pamilya. Isa ka ba alam na ita? Ore adda di asawa na. Agpamarang ka nga awan amom. Kas labis friend kayo laeng kas jay. Nya. Apay ngay may ka dito, yung Melanie. Kwa,
Awan ngamin pagturugak ita, honey. Ay. Di nakawawagan iti hanay. Ang mga no adda makangagkan ka. Narigatan. Ala, agawit kan. Di ka matulungan ita. Amumot nga addan ni bakit ka. Ang mga dumakadlaw. Kasano ang nga roditan? Di na kun kaya't apagawidan nila kay ko ijabalaymay. Ay kat makaamukan Mabalin mo't amaturog kalatan igid ti kalsada. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanya. Sana bali. Saan ka mo't anadalos? Tapno na dalos mo't ti pagturugam. Okay laang kan ka. Uray sa dino dita. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Anya ti kunam kumare? Maumakan kinilakay mo? Uwan, Mare. Pudno ti ibagbagak. Maumuma akon ang talaga kan ni Rodolfo. Awanan ti ayat, amarikliknak para kan ko ana. Ngamin, di na ammo ti makuna sweetness iti agasawa. Anya? Amangan kit dimot. Nga iso nga ibagbagam dayta, gaputa ada pa kain-inlabam asabali. Saan mo't, Mare? Si kakit dimot. Apay nga rod akas ta ti ibagbagam. Awan mo't ti amok asaan anasaya at nga aramid nila kay mo, tapno ibagam ti kasta. Ha? Saan ka basta-basta ang mauma kinilakay mo na awan ti makagapo? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Saan nga ay ayam ti asawa? Asukatam laeng no nauma ka. Ne, apay, di ka kadipay agawid, kumare. Rabiin, kan agtudto daw. Ha? Adda ti umay abagyo ita, kumare. Agawid kakit din. Taing ka agsagana iji balayo. Kasladyak kayat nga rodin ti agawid, Mare. Maumak at talaga ka ni Rodolfo. Makitak lang ti rupa na kot. Maikatan ti ganas ko. Pa? Oo na yan, kumare. Kunamlaang dayta at ada pa kain inlabam asabali. Ala, inkakot agawidan. Taamangan no pumigsapay da ito'y tudo kat di kan makaawid. Ne, si kamat gayam kumari panyang. Rabiin, kan agtudtudong, ngam pumanagna ka pa ilang. Naggapo akman iji balay da kumari dunang. Ha? Imbes na napanak ijay, tapno i-share ko kun kwa na ti parikot ko. Ngam kaslaawan mat bibiyang na kanyak ako mari na. Anya nga min ti parikot mo, aya. Ay na, tinabayag a parikot ko, Maray. Nilakay ko. Maumuma ako na talaga kun kwa na. Anya? Un, Maray. Kunaklakit din no matulungan nak ni Donang. Ngam saan mo't gayam. Asino mat nga min ti mayat at tumulong kan kamare. Isulaan nga ibagbagam dayta, gaputama in love ka kin ni Guryong. Si kamot, Mare. Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo. Amangan wada makangag. Narigatan. Anya? Apay nga itakalaan, sigapan niyang. Nagpigsa titudo. Umadda ka itirwar, apumanag na. Anya? Di nakman kasarsarita, Rodolfo. Awad timod ko ang makisarita kan ka. Anya? Mabit man lang. Anya ti parikot mo aya. Apay akasta ka matan. Kung ka di nakasarsarita, di ka lang makauawatan aya. Ay na! Ay, nagpigsamot tanday ti atodo na. Kan naglam-akan. I-chat ko man pa'y ni Guryong. Ibagak a good morning. Good morning. Oh, aday ta.
Uray klaangan, ti-reply na. Ala, ingka nga ro din alaan di natay, nga da iji lababo. Ta iluto ko, anak ko. Nanang, brown out matan. Nagsipngat dito'y unag. Ay, wan nga ro da anak ko. Ala, mabit laang tamang sindiak iti kandila. Wan nanang, tani, saan ang makita ti maaramid dito'y unag? Anya matanday ta kuryente. Amuda ka sa pulan ti tattao ita. Nang runa ta anda bagyo na. Ngam inidapdamatan. Anya matanday kastoy. Manon nga oras ti naglabas. Ngam awan matla kuryente. Kat, anya nga rot ti maramidan tayo nga ay. Nagpigsa nga rot ti tudo kan angin. Marurudak man no kastoy laeng. Awan internet, awan pa'y silaw. Sakit, saan pa'y anak ka-charge ti cellphone ko? Ay na, anos tayo ka di bakit? Saan ba't nga importante dagiti i-chat-chat mo no bilang? Tinapatag, kat ti safety tayo. Anya saan nga importante dagiti i-chat ko? Ha? Di ka man agsao iti kasta, Rodolfo? Aniya? No addaman ti ba nagkasan nga importante, si kaday ta. Makapasuron, awan lang nga rodan internet. No anya pa'y ladita ti bagbagam, makapasuron na talaga. Nay, apayan nanang. Kasla kay matan at kurang na sumanubli dito'y kusina. Inton kwan, napan kayo manan ije silityo. May isa ka mahal. Di nakpagsasawan iti kasta, ah? Amang ano si kati pangipapasak iti pungtot ka, ah? Anya? Apay ka di nanang, anya di parikot yo. Marurudak nga ro, awan kuryente. Awan silaw, kan awan internet. Ayun, ayun ayati kastaw. Napatag ka di unay, ti pangusaran nyo iti internet? Totoo na. Marurudak kaya kastoy, no adda internet. Anya? Makapasuron na talaga ti kastoy. Nang rugi idirabe ay, awan kuryente, aging gaita. Kulasa! Umay ka man ditawi! Apay ka di nanang. Mapan ka man ije karo ba? Ingka man kitaan no ada silaw da? Ang mga no da tayo lang ti awan silaw na. Ay, maruruda ka talaga. Anya? Jakon maanusan at talaga ti kastoy. Ay, no sumangpet laang ti kuryente. I-post ko iti Facebook ang nagbuntog nga agsipadag iti lineman. Ay, masuruna ka talaga. Apay, talaga ka di ngawanan ti maawatam si Kapanyang. Amumat anapig sa ti bagyo. Namday tapay lang kaawan ti internet ti parikot mo. Makaisawang ka pa yan ti sana nasayat. Marurudak. No kasta nga rod, rumwar ka tayong katulungan dagiti linemen amang isimpa ka dagiti natumba aposte ti kuryente. Iso ama pukpukaw ti panagayat ko ka. Gaputa kasta kang agsasaong. Anya? Kayat mo asawan? Uray saan anasayater aramidem? Kat saan ka adilawan? Kasta ka di? Pumanaw ka man dito abay ko. Tama nga no anya ti maaramid ko ka. Yawanan ba ang babae? Tila impopos na matan iti Facebook. Asino ti ibagbagam? Ni Panyang ka di, kumare? Wan mare, ay na, kita man da iti impos na iti Facebook. Ibagbaga na matan akas lapag o nga ang trabaho dagiti lineman. Iso anabayag anagsubli ti kuryente. Kaskan kwa na ti tao as ana makawawat. Ay na, masabat pula da iti ako marita. Talaga at pagsasawak tawanan ba eh? Una, bagaam, barang maawatan na ti ibagam. Ay no, may stress akman kumare. Apay aya?
Nakita kami dyan post ni Panyang iti Facebook na. Ah, nakita mo't laang. Wen kumare, kaluklukat ko pa lang iti Facebook ko. Gaputa kad adda nga ro ti kuryente. Nga miso ada gusti nakita ko. Ay na, makapabad trip. Uwan nga rod kumare, anya ngay nga rod. Awan maaramidan tayo no kasjay at talaga ti katatao na. Saan ama kaaw-awat? Wen matkit di ngam nalabas day dyan ngay naramid na. Agasam, ibaga na nakabumbuntog dagiti lineman amang isimpa ka dagiti poste anatomba. Ay nuan, makapahay blood! Nasaya at mata nagsabat ta dito itersena, kumare. Apay akas ta tilangam amang kisarsarita kanya, kumare. Kasla kumilaw day tamatam. Ha? Di nak maangaw akas ta, mare. Tanasakit at talaga tinakam ko kan ka. Apay, anya ko matibasol ko kan ka. Ay na, nakitak di post mo iti Facebook. Rumbang ka di pa'y nga i-post mo ti kasjay. Oh, apay amakibiyang ka iti i-post ko ngay. Kat kayat ko nga rod nga i-post. Anya, iti maramidam. Anya! Mind your own business. Ay, anya matan ti kastoy. Amin matan apapanak, sikat ti pagsasaritaan da. Anya? Gapo iti impost mo iti Facebook. Nuan ya lang amin ti parikot mo aya. Naawan lang ti internet, adun ti saom. Pasig pa imat nga kakasakit. Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ibagak, palakpakak ida, gaputa nagbayag da nga gargaraw. Anya? Rombang laang kadakwada day jay, tapno agnakam daman mat. Amuda ka sa pulan launay ti tattao ti internet, agbuntog-buntog da pay laang. Anya? Ay, nasayat na nasabat ka. Kumarek, analay ngagsao. Oh, anya mo ti parikot mo kanyak, si kaabakla. Hoy, Panyang! Adda ka din na itulong mo nga oray bas si tabanag. Uray dito'y barangay tayo lang, ha? Adda ka di? Amom, kumare. Nagmayat ka kumatong paan iti kastaunay. Tapno mo man niya. Saan lang nga dito'y barangay tayo, tinabagyo. Ha? Ti amom siguro kat may sala nga poste tinatumban niya. Iswati amom kat nalakalaang para kadakwada nga isimpa. Anya ka meten. Dagiti linemen, mapanda agi simpa iti natumba a poste. Kas kadagi kat iti kayo anatumba iti kalkalsada. Saan analaka na iti atrabaho? Saan da sigurado no makaawid da pa'y asibibiyag? Ngam si ka nga dalangi di balayo nga agurura iti kuryente sa o kaasao? Ha? Kitaan kumamit basit kumare? Saan kumamit kasta? Ken maysa? Mabalin mo mat nga i-message no adda kayat mo nga ibaga. Sana masapol nga i-post mo iti Facebook mo. Ipadlaw mo mat apapansin ka. Anya? Saan ko mga agsakit tinakam mo iti dayjay abakla? Ngamin, pudno na kiti imbaganakan ka. Si kamot, mare? Agyaman ka, tadi nakakatinong pa. Sapay no niya ti ibagana dayjay aramidan na. Ay, No apay ngamin, anapanunot mo nga agpost iti Facebook. Kasla di ka agpampanunot. Nasakit laang tinakam mo? Gapo iti kaawan ti internet? Gapo ta di mo maitchat ni Guryong saan ka day? saan mo't, kumare? Anya saan? Kat isulaang mat ti makagapo. No apay nga nagpakunik ka iti wifi. Tapno ka na yun mo ama i-chat. Mare, day tangiwat mo mo't mga numangag da. Oh, apay nga da ka dito balay. Apay adi ka mapanidya ayan damait. Nagluto da ka no iti pansit kan nagpalitsyon da ka no. Birthday ngamin di anak na. Saanon? Ha? Tapay? Itaman pa ya kasta ka? Imbis asikatin numero uno nga da no kasday nga dapas kain. Mabayin ang kadagiti ko, kumare.
Amin na matun, kat kastaon ay ti ungat da kanya. Ha? Ay, ket, ano sama? Basol mo, no apay akas jay da itaken ka. Ha, gapulang iti kawan ti internet. Ison ti saan nyo nakikinawatan nga kukumare. Ay, Ita, nagsublin ti internet. Ngem di mon maisubli ti sigud alinnangan nyo kadag iti kukumarem gapo iti ugalim. wan lakay. Naamiris ko, asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Iso, apakawanan nak. Ay, sana siya ti pagkidawam iti pamakawan. Mapankay di ayanda. Isuda ti kasaritam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Lucky Dane! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Lucky Dane! Brenda, ala na. Sungbatan na kon. I-break mo ni Dino. Tadi na mo tag-diskarte iti biyang. Awan ti maganap mo kinkwana. Ha? Kat no naglaing to, pay nga agdiskarte iti kanan mi. Saan nakaagbisin kan kwa na? Tunggalaw may iti kalapaw ko. Adalat taawit na amakan. Agbabawi kan tumot lang anang sungbat kinkwana. Iso nga i-break mo langan. Saan nakagbabawi tapakpakanin nakmat ni Dino. Awan nga min trabaho ita. Iso, apapakpakanak latan ka ni Dino. Tutan, kayat nakmat apakpakanan? No siyak tayatan, Brenda. Iawid ka ni balay mi. Kit pagbalinan ka, prinsesa. Ado tipakan ko ken ka. Agkakaimas asidaan. Agayan ayat kami nga ruden ka ni Dino. Iso, asaan ka amabalin asong batan, Cardo? I-break mo nga rudan. Tanatataerak mo't lang nga miso. Agpanunot ka na yung bag. Sakbay ang maladaw ti amin, Brenda. Naimbag nga agsapam, nanaguryak. Kastamat kan ka, Dinaw. Anya tigatangam. Nanagurya. Umuta nga man, iti kapi kin asukar. Tagkapi kami imang kani Brenda, alabs kaw. Anya, ay utang manan, Dinaw. Sa nga ribon ti utang mo dito istor kaw. Ngam di ka pa'y nagbayad. Anya laki din, ayan nanak. Agbayad akto ka di. Diyak may itarayang kay. Kat, kano nga ron nagbayad ka? Inton maalak tay kontrata ka naggabyawn ka ni Tata Damian. Impagabyon na ngamin kanyak tay talo pidaso agar din na. Ngala, tapnaawan makunam. Sige pautangan ka. Ngam ikarim nga agbayad ka, ha? Uy, nana. Agbayad ak. Unay kayon. Aya. Mala. Yagyaw. Tayo ututangag. Tayo nakaon. Ang mga numatagtakanan ni Brenda nga gururay kanyak. Mala. Mabit lang nga raw. Taikan ka. Kaskas di pa utangan nak, nana. Nayuna mo ni titlog kin sardinas. Na. Anya. Anya laki din, nana. Kasyan na kami kadikin ni Brenda. No di kam mangan, tadi na kam pautangan. Ang mga nuag sakit kamay, nana. Anya? Ala nga Ruden, ang kapitan Dino. Insagana kon. Ang dapay tinapay. Hay! Wine labs. Ay na. Nagimasin ti timplam, labs. Ewan Siyak tinang isagana. Gaputas si katigimatang iti kapikan tinapay. Labs. Anya nga iti iluto masidain tayo tonal daw. Diyan ka di inutang ko a sardinas, kin itlaw. Awan na ka din tinaimimas. Mangiremedyo ka itinaimas asidaon Sige. Mangyagak tawin tonal daw. Ay, kasta ti kayat ko kan kadino. Sana kang agbisin. Saan ka nagbidot anang sungbat iti panagayat mo? Ngamin, mapsugak. Basta si ka, labs, ay ayating ka unay. Iso asaan ka abisinay. Ay na. I love you, labs. I love you, loves, baby.
Ay na, nagmayatin adanggay. Nagganas jaw. I love you, loves, baby. Ay na, ay, nagmayat. Oh. Day, pangipanam dita si Daon di daw. Napumpun no day tadak malukaw. Ijay kalapaw ni Brinda, tatang. Day, apa ngay pan mo, ijay ti si Daon tayo dito balay ngay. Ijaya kung amangan itangal daw, tatang. Agdanggay kami kan ni Brinda amangan. Nagadubo day ta si Daon ngayon dalam. Imbis nga dapat si Daon tayo, doon rabi. Awaday, ijaya mo lang kalapaw ni Brinda amang rabi ay, tatang. Tapnog lang kamay. Saan ang amin na makapangan, nujak kasango ni Brinda, tatang. Ay, aguray ka man. Apay, asawaan mo na ya, ni Brinda. Wine, tatang, asawaan taon. Anya, ay sos, day taki din. Amuyo ya, tag pamilya. Anya laki din ni tatang aya. Nagadungay bagbakana. Mala, inakaon. Tamangan no mabisinan ni Brinda. Diyak kaya tapagurayan ni mabayag ni Brinda alabs kaw. Ay, oo na yan. Nagalasin na denggay. Brinda, labs ko nga. Kas kalagraraman. Kasta tinawag may, tatang. Sweet. Saan ka day, tatang? Ay, sweet no sweet. Ang diyak kaya daya babae para king ka. Ngabain, sado. Ala, mangantan, Brinda, Labs. Sige, Dino, loves. Ay na, nagimasan day ta si Daon tanga inyag mo. Natang, nga ada karne asagpaw na. Win, Labs. Ala, mangantan. Nagimas ti si Daon ta, Labs. Ibusan ta day ta si Daon Ado na itaw eh. Mangibati ta iti si Daon ta hinton rabi ay. Saanan? Si Daon takat aminan Mangitid data pa'y laayamot. Malangarap. Mangantan, Brinda, Labs. Wen gayam, loves. Kasapulak ti kwarta. Ngamin, gumatang ako iti cellphone ko. Kaya't ko kumamot ati ag cellphone iti touchscreen. Tapin-pindot laang mo ti cellphone ko. Aya. Sige Bayan, tasya kung ti makamoy iti cellphone mo at touchscreen. Umutang ak iti gatang kaw. Nusungbatan nak, Brenda. Pasimpak da ito'y kalapaw mo. Padakkalan ta, tapno napindas. Nangaro na, tandaan to'y kalapaw mo. Kaayan-ayat ko nga ruda ni Dino. Apay kumasong batan ka ngay. Ay na, agbisin ka lang no iso ti maasawam. Kat no naggagatupay. Saan nakabisbisin nun? Nusungbatan nak, igatangan ka iti litson na si Dam. Anya? Pasig nagkakaimas ti pasidaktuking ka, Brenda. Basta sungbatan nak laki di. Makita mo nga. Ada trabaho ki Jay Ili. Anya ayat ti trabaho mi Jay Ili. Restaurant Nagado ti agkakaimas si Day ni Jay. Agumuma, Brenda. Aya? Iso ano sungbatan na. Pag sidain ka iti agkakaimas asidain. Ken ibagaking nga, Brenda. Dakkal ti sweldo. Iso nga agpanunot ka na imbag. Dinaw, ayan ti sweldo man ang kontrata naggabyon ngay. Awan si Daon tayo ita. Ay, awanay tatang. Ha? Nakipanam ngay. Tunggal adamat gadam. Di ka payag para mamay. Awan man lati gatangam mo ta si Daon. Idento ta dito ikaw mo ta mangal alat ipaspasidam itinubyam asa daw. Anyan laki din ni tatang. Aya, nagaduka sa asawin yan. Sadot ayamo ni Brinda. Nagpintas tupay. O, di manggad ko ma. Adalatan ni di kalapaw na. Ay, yawid ko langin, tatang. Tadituin balay ng agnaid. Ay, pakpakawan. Diyak kaya, tamang isang put ka, iti sa daw. Sige, tatang, inakaw nagtrabaho. Adaw, tiawat ko ita ang trabaho. Mala, inkalata. Agam do, agsweldo ka. Agibati ka, iti para ditaw. Di mo ipaay-amay, iti kaayan-ayat mo, sa daw. Anya? Umutang ka manon? Dino? Nay, kat di ka pa'y nakabaybayan iti utang mo dito istor ka Ita umutang ka manon? Ay na Dino, kaano ka ngay gagbayad? Basta ornungam lat ti utang kaw, nanagurya. Tagbayad ak tumalaan. Ay sana mabalain,
Agbayad ka pa'y, sakbay nga umutang ka manan. Nanyalaki din. Ayan ni nanagurya. Bayadak to kaday. Alan na nang. Pautangan na kong itibagas. Sardinas, longganisa, meatloaf, kinitlaw. Nagadumutan? Ay, basta, saan ka na pautangan? 3,000 ti utang mo dito istorkaw. Ay, napankan kan ti ganansya, dinaw. Nana. Urean niya ti bagbagam, saan ka pautangan? Ay, dahito'y laang timakan amay sang pagkaw. Brinda. Di na kong pautangan ni nanagurya, iya istor na. Iso aday ito'y inna po'y kinsinaing. Inaalak iya balay. Tidala ang datatangkaw. Sapay kayat ko timangan iti adu ita. Dino, mabisina kun. Mala, si kantimangan iti dayita. Mga anak tulatan iya balay may. O sige nga Rod, mga anak kon. Adapay magkapay. Agkapi-kapay Isopay nga ibusog mau. Oh, Brenda, agyaman at tasinong bata nag. Arakupin ka man. Oo, di na nga Rod arakupon. Cardo. Bayamon ni Dino. Di na ka maipayan dahi dyan itinaranya ka masagbayan. Ikaray, saan kan tong agbisin iti dinak? Cardo. Agawid na niya balay mi. Taija ikan nga agnahid. Ngam, kasanon ti kalapaw ko. Kalapaw day di apong ko day toy. Kan, lote na tinagsaadan to'y kalapaw. Isu adyak mabalin a panawan. Sana bali nga Roden. Inaldaw sa rungkaran ka dito'y kalapaw mo. O sige. Kasta ti aramidem Cardo. Sa rungkaran naklatan dito'y kalapaw ko. Dino. Sigamot gayam dahi masabat ko. Papanam, mapanak dita kalapaw ni Labs ko Manipo dita, Dino. Saan ka na mapan dita kalapaw ni Brenda? Ngamin, manipo dita. Siya kon, tikayan ayat na. Maawatam, Dino? Anya? Kayan aya nga. Nagkunaking kamay. Siya tikayan ayat ni Brenda, Sige, mapantadwa iya kalapaw na. Ta iso mismo ti mangibagaking ka. Ada kamin, ti agayan ayat ita. Ala, sika mismo ti mangibagakin ni Dino. Adatan ti agayan ayat. Brenda. Pudno ka day? Brenda? Pudno, Dino. Ni Cardo itan, ti kaayan ayat ko. Isong ag-break tan. Nay, apay ngay. Brenda? Tas ano, kat bisbisinan nakmat. Awan lakat sardinas ti ipaspasidam kanya. Man-mano apag sidaan nak iti karne. Kinaimas mo ti sardinas asid sidain ta, Diyak kaya ti kasta asidaan? Makon iti ipaspasidam kanyak. Iso nga insukat kan ni Cardo. O nya, mamati kan, Dino. Iso manipo dita. Saan kan nga umay dito yung kalapaw ni Brenda, Siyak lang ti adda karbangan ng umay dito Dino, ni Cardo itan ti kaayan ayat ko. Saan ka nakayat? Tadinak mapagsida iti naimas. Sorry, Dino. Awanin tatang. Insuka na kon ni Brenda. Ni Cardo itan, ti kayan ayaan na. Unay. Man insuka na ka. Di na saya at launay. Kunayo na ita. Sana da kayo ti masaksaktan, tatang. Siyak ti masaksaktan. Ay, tatang, nagsakay. Naut launay. Nagsakay. Nagut out. Guray ka. Apay ka nung sukat na ka ni Brenda. Ay, jak ka nung amin mapagsiday tinaimas. Na, kano kanayon ka mangilibas iti sidaan dito balay. Nangruna no karanay. Ngaraw, tatang. Gamno para kanya. Ayos lang day ta. Tatalaga ajak kayat ni Brenda para kin ka. Nga main, nakasad sa daw. Papakpakan latya muna. Ay na.
Nagsakit na tang. Nagsakit na talaga. Walay. Naut-ut launay. Nakong tatang. Nakpailaang di tabangir a barangay. Kadangkel tikaw. Iyay pailaang ti pagnaedak. Sige anak kaw. Adda ka no kontrata na iti karpintiraw. Kitsak tinawagan na akadwa na. Ay, kitwa na. Inka uwin tatang. Gintap no malipatan ni Brenda. Tamasaksak tanak pailaang. Tatang. Ay, anya laki din aya. Makasarak kan to. Iti mas nasaysaya at ngam isaw. Ulbod kamot gayam, Kardo. Kuna matinak bisinan, iso asimoro takkan ka diti balayo. Ngam kastoy mat gayam ti aramidam kanyak. Nita, anya ti kayat mo? Timang mangan latan na di kag trabaho. Naglaing ka mangan. Ngam sadot ka magayam. Kunam apagbalinan nak a prinsesa diti balayo. Ngam kanayon dagmad a paglabaan, pagdalusan, kan pagsakduan. Kanayo na ka mabambanog. Kit adaking nga. No di mon kaya tagyan diti balay. Kit pumanaw kan. Kit agsubli kan iti kalapaw mo. Makamu kan iti biyag mo. Kunak man no ay ayaten na, Kardo. Ay di ka man nagdrama kasta. Naimbag pa'y gayam ni Dino, tadi nagpinarigat idi. Pakpakanin naklaang idi ni Dino. Kitala. No kayat mo, agsubli kan ginwa na. Pumanaw kan dito'y balay. Ay, nay. Ay, nagsaya atan, Dinaw. Taagbayad ka iti utang mo. Wine na nagurya. Nagremedyo ak iti pagbayad ko kada kayang. Takababay, Mike. Ay, Kat, kumusta ti trabaho ngay? Mayat nana. Agtultuloy ti trabaho kita. Nasaya at nga rod no kasta. Nay palagipan ka laeng, Dinaw. No ada kwartam, di mo itid amin iti babae, wan. Mangibati ka, iti parakan ka. Agurnong ka para iti bagem. Win na, aramidak na ita. Dino, inururay ka talaga. Sinipsiputak ti panagsublim dito'y balayo. Apay? Kaya't kung agsinublianta ko ma. Inka rin ni Cardo adinak bisinan. Ngam kon kontrolan namat ti kanak. Nya? Agsinublan ka? Ay, wah, Brenda. Di kan kayat. Ngamin, awam mo gayam manak na kamaw. Napintas ka ngagpaisaw. Ngam awam mo manap na kamaw, oh. Ha? Saan kan ngay ayatay? Ay, Dino. Pang-aasim ko tagsinublianta. Pang-aasim. Si kagayam ti ay ayatak Dino. Saan ani Cardo? Ay, saan ang Brenda? Tamang numasakta na manay. Makarik na akto manin iti nasakit na ut launay, oh. Saan laday ta? No di pa'y kaagbalin ka asakit ti ulaw. Iso ala dingitay. Jack, kayat ti makisinublan king ka. Alan Dino. Ang sinublianta ko man. Pang-aasim. Ay, diyak nga rog kayatay, oh. Abi, di ka makawawat. Di kang kayat, Brenda, oh. Ay, anya laki din aya. No, agayat ka. Pilyam tay nagagat nga gubra. Saan kita day ta papakpakan latan? Ay, anya laki day. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay na, maamamok matlangan di boyfriend mo. Di mo ibagbaga kadag iti office mate tayo Kasano ay yak ibagbaga kat inaldaw mo't nga adda i-upload mo a pictures yo. Nakita mo di profile picture me? When nakita, ay na, nag-sweet kayon to pay. Permi ang nagdinek kat tiping-ping yo. Apay ajak nakita nga in like mo. Awan pa'y comment mo. Ay na, kasano ko maamakitam. Kat nagado tinag-like ka nag-comment. Uy, adda ni Jan ko. Ha? Iso dayta. Nakita mo iti personal di boyfriend ni Kathy? Ay na, talaga nagwapo ka natayag. Wen, kasla artista si ka. Ay na, nagpudaw. Adda siding na ijay asidag tibibig na. Ay na, nag-cute. Isumit lagay makanayon ti panang i-post ni Kathy kadag iti pictures da iti Facebook. Kasla nagsuplado si ka. Idiin niyam amunak ni Kati Kankwana. Saan pa'y nga imisam? Gaganga iti gwapo, suplado da. Wen nga rod, kasano nga taan nagbalin a boyfriend ni Kati dayjay a lalaki? Apay akasano? Ay na, nagwapo. Idin to ni Kati kat. Ni Kathy kat. Saan mo't unay anapintas? Di ko nada a local version iti Beauty in the Beast. Ala ka, nagkaro ka mo't nagsasaw? Bing, ba adatan di ti balay ni? Asidigla ang mudgayam da ito balayo. Umunag ka pa'y tayam amo ka kinimanang ko. Ay saanin, ada pa'y papanak, Han. Sige, inton maminsan laangan ayam amo ka kinimanang ko. Han? Aywan gayam anya, di kwartam. I love you, Han. Adtoy, umanay ka din day talimagasot. Saan nakmat ako kuriputan, Han? 1,000. I love you, Han. Kaya't mo, nga ikis ka? Uy, ada makakita ka data. Inton maminsan tong araw din. Oh, inakon, basta laglagi pa. Ay, ayatan ka. Inyam amom kumamat adya boyfriend mo. Inton maminsan to kanun. Pudno gayam dya ibagbaga dagiti kaarubang. Anatayag kan gwapo dya boyfriend mo. Pagchichismisan dakmanon. Kat kanayon kayo alumabas di ta kantina apag-uurnungan dagiti chismosa. Ay, naadala ko masabali apag naan. Agan-anad ka. Taapay manon. Saan ngagtatakaw ni Jan, manang? Awan kaso na. Ay, narigat ti agtalek iti gwapo a boyfriend. Kadwan kadakwada, lukwen da kalaeng. Ay, nagado ti trabaho tayo ita di ti opisina. Wen nga rod, impampaminsandan nga inggabor kada tayo dagito'y nagpuskol a files. Ay, asino nga taday ta umawawag kan ka? Asino pa'y kuma? Na, kilikiligan ka manan? Mabit lang ha, sang batak ti awag na. Katdenggam, tailaw di speaker ko. Sige man nga rod. Hello, honey? Hani ka dita. Itayak pa'y nga gururay. Di kwarta nga ibagbagak ngay. Isin mo na. Kuha nga min. Isin mo no, di mo kaya't ngay break ka. Awan nangag ko. Promise. Awan at talaga tinangag ko. At natultulang ko. Umay ka dito ay tanday bagakan ka. Darasam. Ay, di nakman guyud din. Maperdi ti poise ko. Dito'y talingag nga agistorya. Anya aya dayta. Masapol pa'y kadi aguyuden nak dito'y nalingan. Ay na, nangag ko ti panagsarita dakati kan jay boyfriend na iti cellphone.
Ay, amo ko, no apay anagbalin a boyfriend ni Kati ni John. Kat ibagamon ano amom? Kwarta. Kukwartaan ni John ni Kati. Ha? Kasta ka di? Ay, nagsakit aki na pudno dayta. Ay na, di mo ibagbaga nga imbagakan ka. Guraon nak ni Kati. Nakadumugan ni Kathy di lamisaan na. Asino mat ngamin ti saan ang madepres. Kat nangag ko amin atong tungan ta. Apay ngay, ta saan nakamat ita nga intulod ni Jan. Agmay may sakamat anagawid. Mapanak iti kwartok manang, nabanugak ngamin. Damdamagan dagiti chismosa. No talaga matlaang a boyfriend mo ni Jan. Kunak at talaga a boyfriend mo. Kan pakasaran na ka. Damdamagan damanen no kaano-kano ti kasaryo. Kunak mat mabiiten. Idikwan, dinamagda kanya no imbitaram ida. Kunak nga amin da chismosa, imbitado. Awan ka sar ama pasamak. Ne, apay ngay nga awan. Kat no nag-sweet kayo laang idikalman kin ni Jan. In break na kon, period. Anya, imbreak na ka? Kasjay laangan? Jak kaya ti agsaupay. Basta period. Saan ta makapag-istorya ijay office? Tanagado ti trabaho. Ang madlaw ko alimtag dagita matam. Awan kamin ka ni Jan. Apay ngay. Nangagmumad di pa nakisarita na kanya kidi kalman. Ay, awan nangag ko. Di may papan iti kwarta. Awan nga rod nangag ko. Idi pa'y larugi ti ayan-ayat mi. Daw-dawatan na kun iti kwarta ni Jan. Katno jak ikan, gumura kanya. Isuwit lagayam Binulan laang idi. Ngamita, linawas nakmuten a daw-dawatan iti kwarta. Kat idi kalman, jak laang na ikan adagos. Imawagan, anagungungat kanya, pinagungtan nakmuten. Ay, imbaglaan. Tawan nangag ko. Kunak abisi ak, taado ti trabaho. Ngam di na kun kinasarsarita. Talagang awan nangag ko, friend. Idi imbreak na kon, binaybay akon. Ay na, rumbang laang abay amon ti kasya tao. Anya nga iti serbi na amakirelasyon kakenkwana. Ay, nakaladlading kita. Awan lang nga rodan boyfriend ko. Awan pa yung savings ko, friend. Awan nga ron, naggidandaan na awan kan ka. Agasam at pasamak itibiyag. Oy, Oh, apay manin aya. Kit-kita man nakatuto kak iti trabaho. at damanin ikismis ko kan ka madamdama. Asino man ang dayta? Dakati kan dyan, nag-breakdown. Amok daytan. Kukwartaan laang ngamin ni Jan ni Kati. Amok mat daytan. Ay na, daytoy ti di mo amo. Naibusan ti savings ni Kati, gapukin ni Jan. Anya? Inibus na jay savings ni Kathy. Ay na, dawat gayam adawat iti kwarta. Kat, itadmat ngamin nga itad daytoy maysa. Mano atawan nga inururnong na day chay? Savings nga rod, di siyempre, inururnong na. Kasano nga ta ang makarecover ni Kati? Anya ti kayat mo nga aramidan da iti dayja ajan. Anya ko mati aramidem. Di mo la baybayan. Amok ti agaramid iti gayuma. Ipainom mo lang kankwa na jay juice analaukan iti gayuma. Agsublikan ka adagos ni Jan. Mamati ka iti dayta? Kitno ginayumak ni manong mo. Iso nga aging gaita. Dinak mapanaw-panawan. Uray no an-anderek. Tila ibagbagam manang. Saan mo man asabidungan ti panunot ko? Mabalin matkat. Asika ti agaramid iti gayuma. Isuro ka laang. Mangala ka iti itlog ti alutiit. Diyak kaya ti agaramid iti gayuma. Diyak kaya ti kasta. No di na kayat, baybay akon Apay pala ang apagsubliak.
Kat amok mo't akwarta lang ti kayat na kanyak. Anya, kukwartaan na ka lang? Ha, naglukon? Ipagamod tano kasta ti aramid na. Tila pang panunuta manang. Dakas dayta. Ay, limbok magak mat ngamin. Iso ana umaadagos kanyak ni Jan, manang. Anya alimukmag. Aguyaw day tanagatang ko asarming. Nalakalang amin ti pinanggatang ko. Lugpap ngamin ti agong ko. Iso adinak kayat ni Jan. Ay na di mo man ibagatikas na. Apay, panagkunam, dagiti natangos ti agong na, napipintas da. Oray man si kati katangusan iti agong, no awan met apil mo, awan latta. Nangisitak pa'y ngamin. Naapay mat ngamin anak kamano akon akway tining lotion. Ngamjak pa'y lapo mo daw. Nalipatam ka din di pagsasao ako nana. Black is beautiful. Amok aday ta. O matlagayam, di mo man tagtagibas si tanday tabagim. Gapulaang iti panang i-break kan kaday jay adyan. Anya lakit din. Saan laang ay so ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Sa bagay mo't kit di Ni, adda tao. Sige tayo nakpay kitaan. Siya kun manang. Di tagabang ko day ta. Di tintin nagak a savings ko. Nasaya at tadda savings mo. Ituloy ko manan ti agitin agurnungak iti ado a kwarta. Wen tapno addan to utangek. Anya nga utangam. Kat, an-anom ti savings mo. Awan pa'y mat asawam. Agtur kami kadagiti kagayem ko. Agtur kayo? Sa dino ti pagturan nyo. Ay, nagmayat ti agtor dito Thailand. Nakakita ak motlangin iti elepante. Ina, oray siyak nga rod. Nagdakkel gayam ti elepantian niya. Ay, Kathy, agsao ka mat dita. Adda ka man hindi talubong mon. Kit-kitaak lang day tinagatang ko abag. Kaya't kumatikas na. Mabalin ka ding agsubli tayo amapan gumatang itikas na abag. Uray siyak, kaya't kumatikas na abag. Katagsubli tayo Adapay kayat ko agatangan ijay. O, asino di agriring ti cellphone na? Ay, sana siyak. Day ito'y cellphone ko Sumbata mo tadda pa'y mapantayo pagpasyaran. Kasano asong bata? Katnimot dyan day ito'y umawawag. Ni Jan nga grupo pa a swindler. Ay, saan mo asong sumbatan? I-off mo day ta cellphone mo. Kakaiso na anak ka urnong kan. Ibusin namanan. Kunakon ket ngaging gayta. Labnak pailaang, Kathy. Mapanak ang trabaho. Di magasaklaang dito'y ko na mapagkitaan ta dito'y parke. Ay ayatin ka pailaang, Kathy. Jak nakabirok iti babae nga ayatek, akaskin ka. Apay, awanin ti kas kanyak amabalin mo a kwartaan? Saan kamit ngagsaw iti kasta napuno ti panagayat ko ging ka, Kathy. Ay di nakman arakupan dyan. Nakipagkita akan ka. Tapno saan ang makisinublian akas itikid-kid dawam. Kathy, labnak mat. Saan ka di? Anay ko, apay atinong panak. Anya ti basol ko kin ka. Day ti ganabon ti kaskan ka. Kwarta lang ti kayat mo kanyak. Saan ka akayatan dyan? Mangsapol ka langan iti mabalin mo a kwartaan. Saan asyak? Anya laki, din ti kastoy na pagtang iti biyag kon. Awan babain mo? Day talamang laklaka ti amom? Pagkwartaam ti babae? Kathy! Kathy! Di nakmat panawan na! Kathy! Ayayatan ka! Ay, awanin. Pimanawan ni Kathy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.